lay me am chet komen sanam kana ragi kana no tere he chatet dalinya ko na tehin da pe Banchaw Kanj Pe. Hai sanam ko Johar, chet leka menak pe tabona I hope joto hor napay ge napya ar gate ko inya nyutum ge THAKRA SOREN ar ape pe nyelea Santali Updates official re ar tehnya video bon etop lege. Nyelet ge pe neto okare menak kadinya hece. To neto buat re menaknya hece. Ar notere menak kadia senjila bahu ar notere menak kadia hopon mai. Ar node to menenya ing ar neto chet cika leget hopon mai nyele kana pe daka jom ya. Ar iñ ho dakañ jom leget na ar dekha pe kene. To noy pe nyel dare kana node mula arak menak ar daka. Ar node tripod menak node ge naik kamera kat thana. Ar to chet leka menak pe tabona kamera nete jarul lay tabon pe iñ ho napay ge menak kadinya ar netok time huyuk kana 10 sade lege ar netok daka le jom ya. Enan le hej kana than 7 baje re. To no noka ar bodo marang re daka jom kia mane aje tipi lagu kia daka ar aje jom kia marang re ar ale do tainam akale hece. To one onka ge to ठीक गया nyele pe cheleka ub e arak ka adi style tai. To gate kuñ le pe kana netok than adi jur ragi kana note re hej katet mena cheda lay ako kana ki iñ marang re dakañ jom kia. To iñ ge meta de than iñ jom hataw na chekate iñ datani bañ datani lan thana aj do datani kate hej lana to jom ke aj marang re. To enkha ona ge ragi kana mena cheda lay ako kana marang re daka jom ke nyele pe to ona do iñ giñ men la thana ki jom hantar me cheda se iñ ariñ datani thana ar ina pore to daka jom hui ke netok ge iñ do ariñ start daka jom ge jete hor ko jom hui ke ar nuy do एकदम स्टार्ट लगे ना तेरे हुड़ू इरना लय में आम चेत कमेंट सनाम कना माइकिन सुराम कना नोडे कटी ने तो मेतेन कना तीरे दाकाम जमा आ दाका द नोडे पोटम कना दाका दे पोटम कदा आ नोडे ने तो दाका दिन पोटम कदा नोय गे आडी रागी कना में तीरे दाकाम जमा चे मेन याद चेज मेना उन घड़ी दाका बाय जम होते आले तो जम होई के तीर ना इर ना पेसे सुक्तो ना ले गेरिया तीन दो बड खन गे बाले सेन चोया सेन गे मांगना एकदम तो nyale ape che dalinya ko na tehin da ape Banchaw re tahan da ape Banchaw Kanj Pe je. To gate ko nyelet gele tirle chuti kana chuti do unka do dhineng utar gele chuti na cheda se udi de notere kichu kan menak gya hudu ir ko ar tehin onka do than ar mitang video shoot tahen lana to onde gin chala leget tahena to buñ chala lana cheda se mid hor tale onte bai somoy lena uni etak se chala na enkhan onka do ganmara let gele tahen but unak kampha bai tahen to ona khatir te uni chala na to माखान दो हनंग वीडियो शूट चलाव हुई लेन थाना एक शॉर्ट इयो लगे शॉर्ट स्टोरी के तहन ला तो नोका के जतो ना नापाय पड़ा गया तो कमेंट ते लय ताबन पे चेल का तहन ला तेहना वीडियो तो ठीक गया तेहना वीडियो दो इनके गे जतो को बाय बाय।